Yes, mbifurije ibihe byiza ku bakomeje kudukurikira, bakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano ku Ishya News TV. Reka twizere ko buri wese akomeje kugira cyumweru cyiza. Turi mu masaha y'umugoroba rero kuri iki cyumweru ku itariki ya 3 kwezi n'ukwa 8 umwaka wa 2025. Reka turebere hamwe ayo makuru agezweho muri kano kanya, hamwe mu makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane agaruka ku bigendanye n'umutekano, politiki, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye haba mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nkuko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nkuko amakuru akomeje kugenda atangazwa. Ndakubwira yuko ambasaderi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi akomeje kujya mu mazi abira, nyuma yuko hagaragaye amakuru avuga yuko uyu muri aya ambasade ayoboye haba harimo abakozi ba ambasade ya Kongo i Bujumbura nyine baba barimo barakorana nabo ku ruhande rw'intare za Sarambwe cyangwa se muri ihuriro rya AFC ribarizwa mu mutwe wa politiki ndetse n'uwa gisirikare. Bivuga ko kandi bamaze guhamagazwa i Kinshasa ndetse bamwe bakaba baragumishijwe i Kinshasa nyuma yo guhamagazwa igitaraganya ndetse bakagenda mu ndege yakodeshejwe na leta y'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko muri RDC bakomeje gushakisha bamwe mu bakomeje kugira uruhare mu kugerageza kugambanira igihugu ndetse no gukorana n'abanzi b'igihugu. Hanyuma komanda MONUSCO rero yavuzweho mu gace ka komanda MONUSCO yavuzwe kugira uruhare mu bwicanyi werutse guhitana hafi abantu bagera kuri 50. N'ubwicanyi bwagarutsweho cyane n'abatari bakeya mu minsi mike ishize ndetse bitangazamakuru byinshi byarahagurutse. Iki gihe mwumvishe amakuru avugaga yuko umutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda usa naho unakorana n'abisilamu, abatera b'abisilamu wahitanye abatari bakeya, ibyaje kubabaza na leta ya Kinshasa ndetse ikavuga yuko igiye gutangira gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yahangana n'iki kibazo ndetse inatangiza ibindi bitero byo guhangana n'izi nyeshyamba. Kugeza ubu uyu mutwe ubundi mu mitwe ikomeje guteza inkeke abatari bakeya, ariko kugeza magingo aya ngaya amakuru akomeje kugenda atugera akabashimangira yuko ku ruhare rwa MONUSCO nabo baba bafite uruhare rukomeye cyane baba bakomeje kugenda bagira muri ibi bice. Turaza kwerekeza mu burasirazuba bwo hagati kandi aho Hamas yanze guheba ibirwanisho cyangwa se gushyira ibirwanisho byayo hasi, ikabivuga yuko izarambika ibirwanisho hasi mu gihe Palestine izaba yamaze kwemerwa cyangwa se yatangiye kwigenga nk'igihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kaze kuri mwebwe mwese rero, reka nkwibutse gukanda handitse subscribe rwose kugira ngo bashe kuzajya dukurikira, bashe kuzajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda rwose ku bikomeje kugenda bivuga mu bisata bigiye bitandukanye. Niba uri mu Rwanda mwifurije ibihe byiza, niba uri hano ku mugabane wa Afurika mwifurije kumererwa neza, niba kandi udukurikiye uherereye ubwota amasimbi reka nkubwire ngo komeza kugira ibihe byiza cyane. Kanda subscribe, utange igitekerezo kandi like ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Nyemerera turebere hamwe rero amakuru akomeje kugenda avugwa muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda agaragara. Reka tunatangirire by'umwihariko kuri kino gihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Haba Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ibihugu kugeza ubu bisa naho biri hagati gakubiranye mu mubano, nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zimaze imyaka myinshi rwose guhera muri 2023 zarungitswe muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru mu rwego rwo kugira ngo zifatanye n'iza Kongo mu bikorwa byo guhangana n'inyeshyamba za M23. Amakuru atugera rero by'umwihariko ashimangira yuko izi impande zombi kuri ibihugu zakomeje no kugerageza gukora ibigendanye n'ubutasi mu rwego rwo kugira ngo burizemo uwo ari we wese ushobora kuba yagambanira igihugu icyo ari cyo cyose muri ibi ngibi. Bivuga ko rero ambasaderi wa Kongo i Bujumbura nyine yamaze guhamagazwa i Kinshasa ndetse n'abandi bayobozi bamwe na bamwe muri ambasade nyine ya Kongo mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'uko havumbuwe amakuru avuga yuko rwose hari bamwe mu bakozi bo muri ambasade bari gukorana cyangwa se baba batangiye kugirana imishyikirano nabo ku ruhande rwa AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo uko bigaragara. Bivuga ko kandi aba bagabo baba barahamagajwe i Kinshasa mu buryo bwa gihuti ndetse bakaba bakomeje guhatwa ibibazo n'abakozi b'iperereza rya gisirikare ku butaka bwa Kongo. Bivuga ko rero uburyo bajyanye nta cyizere cyo kuba bashobora kuba bagaruka, nyuma y'uko rero ibyaha bigendanye
n'ubugambanyi bishobora kuza kubahama. Yaba igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo ntabwo bari bagira byinshi batangaza ku bigendanye n'ayo makuru, ariko kandi nk'uko bitangazwa na COS Medias Burundi ivuga ko yavugishije abegereye igisirikare cya Kongo ndetse n'icy'u Burundi, bashimangiye yuko rwose ibi bikorwa bisa naho byamaze gutuma leta ya Kongo yinjira muri iki kibazo mu buryo budasanzwe, nyuma yuko amakuru atugera avuga yuko bari basanzwe batangiye gukorana mu buryo burambuye cyangwa se mu buryo buteye impungenge cyane no ku ruhande rw'iki kigo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Kugeza ubu ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo haracyagaragara ikigendanye n'igihano cy'urupfu kuri bamwe bazajya bafatwa nk'abagambanyi b'igihugu. Ibi byose kandi bikaba ari bimwe mu bikomeza gutera impungenge ndetse n'amakenga, abatari bakeya bakaba bakomeza gushimangira ko bishobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane. Hanyuma nyiri mu Burundi, reka nkubwire ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanze umushahara we w'amezi agera muri 6 ngo yifashishwe by'umwihariko mu bikorwa byo kugurira imiti yo ndetse no kwishyurira abarwayi batishoboye baba bari mu bitaro bitandukanye muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo bigarutseho rero ubwo no mu muryango we batangaga imfashanyo y'ibiribwa ku barwariye mu bitaro byo mu Kirimba ndetse n'ibitabo byitiriwe Umugiraneza mu ntara ya Gitega. Evariste Ndayishimiye kandi yanarahiriye abari by'umwihariko bamaze igihe bafungiwe rero ku bitaro byo ku Kirimba kubera kubura ubwishyu, akaba yamaze kubarihira. Ibi kandi bigaragaye nyuma yuko mu minsi mike ishize hari umukenyezi umwe wagaragaye hari mu gihugu cy'u Burundi ari gutabarizwa n'uwitwa Pacifique Rinahazwe miliyoni zirenga 15 z'amarundi kugira ngo abashe kuvanwa muri ibyo bitaro, ariko zikaza guteranwa. Nyuma yo gutanga iyo mfashanyo kandi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yemeye gutanga umushahara we akawukoresha mu bikorwa byo gufasha abatishoboye. Ati nibiribwa twihingira mu muryango twakuye mu musaruro tuzanira abandi kubw'umuryango. Ngewe rero nararebye ndavuga nti ko duhinga ibyo kurya singe guhaha byinshi, reka ku mushahara mpembwa rero ndebe ko nashobora gufasha aba barwayi. Rero natekereje ko amezi 6 y'umushahara mpembwa n'ubundi nzayafashisha abari mu bitaro barwayi badafite ayo kwishyura. Yakomeje anavuga ko kandi ayo mafaranga nashira abantu bafite ibyo bibazo n'ubundi batagezweho bose, abandi by'umwihariko bafatanyabikorwa bakwiye kugira uruhare mu bikorwa byo gufashanya. Ati hari amafaranga rero tujyana mu tubari, ayo tujyana mu bikorwa bidafatitse, ntabwo rero byari bikwiye ko tuyangiza, dukwiye kuza dufasha aba basigaye rero inyuma. Kandi iki ni igihe cyo kumva neza by'umwihariko ko abarundi twese turi kumwe. Ibikorwa by'ubugira neza Ndayishimiye yabikoze by'umwihariko yabikoze kuwa 5 tariki ya 1 Kanama 2025 ari kumwe n'umuryango we nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko byamaze kugenda bitangazwa. Ibyatumye benshi bagaragaza ko bishimiriye iki gikorwa mu buryo budasanzwe. Hanyuma twerekeza mu burasirazuba bwa hagati akomeje kugira byinshi bihatangarizwa. Hamas yanze kuva ku izima nk'uko bigaragara. Hamas yongeye kuvuga ko itazokwemera rero guheba ibirwanisho keretse hashyizweho igihugu cya Palestine kigenga, aho rero ikaba yasubiza kuri kimwe rero mu bintu bikomeye cyane bisabwa na Israel mu biganiro byo guhagarika intambara muri Gaza. Uwo mugwi kandi w'abanyepalestine witwaje ibirwanisho wavuze ko wariko urishyura ku majambo ashigwa rero by'umwihariko ku izina ry'intumwa ya perezida wa Amerika Donald Trump mu karere k'ubuseruko bwo hagati Steve Witkoff, yuko rero Hamas yari yerekanye ishyaka ryayo ryo gushyira ibirwanisho hasi. Israel rero ifata ukwaka ibirwanisho Hamas nka kimwe rero by'umwihariko mu bintu bikomeye cyane ku masezerano ayo yose yo kurangiza intambara. Ibiganiro biziguye hagati ya Israel ndetse na Hamas byo gushika rero ku masezerano yo guhagarika intambara ndetse no kurekura imbohe byaradindiye mu ndwi iheze. Mu misi mike rero iheze ibihugu by'Abarabu byasabye Hamas guheba ibirwanisho ndetse no kugenzura Gaza. Inyuma yaho rero ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba harimo Ubufaransa ndetse na Canada bimenyesheje ko bizokwemerera igihugu ca Palestine. Ubwongereza bwavuze ko by'umwihariko buzobikora hamwe na Israel yonanigwa ndetse no kubahiriza ibisabwa bimwe na bimwe byo gushika ku kwezi kw'icyenda.
Hamas iri ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba muri Amerika, Ubwongereza ndetse n'ishyirahamwe rya Buraya. Yavuze mu itangazo ryayo ko idashobora guheba uburenganzira bwayo bwo kwihagararaho ndetse n'ibirwanisho byayo keretse igihugu cya Palestine kigiye kibashije kwigenga byuzuye, ndetse na Yerusalemu nk'umurwa mukuru wayo. By'umwihariko Liyetona Jenerali Eyal Zamir wo mu ngabo za Israel IDF, by'umwihariko we yagabishije ko atagahenge kazohaba mu kurwana muri Gaza hamwe ibiganiro byonanirwa ndetse no gushika ku masezerano yo kurekura imbohe ziri mu minwe ya Hamas. Kwa gatandatu umuryango w'imbohe wa Evaya David wasohoye itangazo nyuma y'aho Hamas ishyiriye abona video imwerekana atashati yambaye kandi yaronze cyane ari mu mwobo, by'umwihariko atabona neza. Bagirije kandi Hamas kumwicisha inzara nka kimwe rero mu isekeza ryo kurondera gushika ku byo yari ishaka. Baca basaba leta ya Israel ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yarokora ubuzima bw'uyu munyagihugu. Witkoff kandi yagendeye Israel mu gihe leta y'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu iguma yotswe igitutu kubera akaga kaguma rero karushiriza gukomera, by'umwihariko ku bantu bo muri Gaza. Amashirahamwe ya ONU yagabishije ko hariko haraba kwicisha rero abantu inzara, ikavuga kandi ko bikozwe n'umuntu, aho bakaba bayita kuri Israel ubungu bigenzura umwinjiriro w'imfashanyo yose ijya muri iyo ntara ya Gaza. Israel iguma kandi ivuga ko atantambamye hari ku gutanga imfashanyo kandi ko atabantu n'ubundi bariko baricwa n'inzara. Kwa gatandatu by'umwihariko uyu Witkoff yarabonanye i Tel Aviv n'imiryango y'abanyayisiraheli bakigizwe imbohe rero muri Gaza. Amasanamu yashyizwe ahabona ku mbuga nkoranyambaga yerekana iyo ntumwa rero ya Amerika, by'umwihariko asanganiwe n'amashami ndetse no gusaba gufashwa n'abashigikiye imiryango y'imbohe igihe yashika mu kibanza ubu cyamenyekanye cyane cyane kubera imyerekano ihabera. Kugeza ubu rero hari ubwoba bwinshi bw'uko intambara idashobora kuba yahagarara mu gihe ibintu bikomeje kuzama ndetse no gufata indi ntera. Tugaruke mu kanya tureba ku bibazo bikomeje kugenda bivugwa muri MONUSCO ikomeje gukorera hano ku butaka bwa Kongo.